Hijita, ¿qué haces con esas flores? Es que yo vi en internet que el 21 de marzo se regalan flores amarillas. Imashna. Kay punllapika runakunapaka mushu watami kallarin. Pero mamita, el año nuevo no inicia en enero. Na ushigu, kay pachakunapi rikushpaka imapas nalikunata rurashkata iman yuyarishpa ñukanchika willkashpa ali samaykukunata chaskishpami kana kanchik. Tukuy ali rurashkakukunata yuyarishpa shinallata kutin ashtawan shinchiyachishpa katingapa. Sinashpa kay mushu watakutaka kutin kawsayta kallarina kanchik ushigu. Kunanga yachakurkankichu ushigu? Ari mamita, ñami yachajurkani imata kashka mushu wata ñukanchipaka. Este es un mensaje de la revista Quichua Wiñay Causay y Tradiciones para el Mañana.